nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Uzima wako nikurejeshe. Nasema nikurejeshe. Yesu wetu anasema njoo kwangu nikurejeshe. Uzima wa mwili nikurejeshe. Nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Tunalibariki jina lako Mungu wa neema, tukikutukuza kwa uaminifu na kwa ukuu wako. Uliye wa pekee ni wewe, utukufu ni wako na heshima na mamlaka. Tunachukua nafasi kukushukuru kwa ajili ya masaa ya kulipokea neno lako mara tena. Yesu Kristo, neno hili likanje kuambatana na kusudio lako. Kwa jina la Yesu Kristo tuomba na kushukuru. Amen. Mkunange mwe Yesu makofi omasio. Alafu uiketi omundu nomwe atea kutu no ibingwa ngo. Asi tea kutu no ibingwa chao. No ibingwa ngo. Yenda tusome ndeto yanga yibkunia Asili kilungu cha 16 kwambia muswa wambe kubika wa 23. Asili kilungu cha 16 kwambia muswa wambe kubika muswa wa 23. Okwebinda thitethi asa na nienda unene ayulua mawisilo ma mwitikiwa mauta wa Ngai. Be andu meta wa anasili mangai kwa kisungu meta wa God's nursery, na ani andu manyuba wa Ngai mbewa matanamba ushawa na Ngai akatua wa mwene kwikia pi wake na kimbidi simbidi shake na utonyi wake ndini wandu asu nikana akeyonanie katikati wandu akitumia ando asu wanyuvie make makimbidi. Haleluya. Na akuma mwambililio utembea na Biblia na uko kanayo kabika utia neo mkuu. That is uko motia neo mkuu, uko kotia neo mwao kwa nshawa chiki pathukanyo. Ngai ni wokila sia anasili make na kubikia umundi pe andu withia no mume no mukune makobi no mukilie mbesa no mukilie odhui no mukilie kisomo, lakini ukwini munasiri wa Ngai wa mwolota ituthikwe atila na usiwa dhinola tuinawo no ethiekeo kamwana aso kwithi akainengekenda ya okamwitu yasaka kunoke niko, lakini kuthi apeki mbithi changai Ngai ni waejue wa mwene kaani kakwa na andu asunga ya amanyuba akuma mabuni manyinya wo no mwe wa andu asuma kimbili mangai ututana mbosho kabalabe Samson woka New Testament uka with John the Baptist Yohana Mubatizi mandiko masya kanela Ngai watabishede kana nunyubite Yohana ethiwe mwitikiwa mauta wake Yohana ausuwe beba mutheu ebuni ya nyinya wake na Ngai asya ni nyubite ni woka thiwa ngosiana aitunge kwa shei na ngosi ya shei atunge kwa anamo onakau message isu ni message ndasa muno nundu wasoma ndeto ya Ngai uwitie wona ulondu mando ya Ngai yatembeye kumabaya kumabalabe ya Balaamu tawethe wa muikio na yatembea
mando isi akakuka kwa esaidi wakula kui Mose, yatembea kula kui Joshua, na mando yatembea na Yesa ukumila balabe Elijah, na mando yumabalabe Elijah yadibalabe Elisha, na ikila nilia kumabalabe Elisha nikaneso ngebalabe Geasi end up fighter washinduli kwa tikanando maidu kumangai kutono kodha mando, na nibo wamwatie na amani amwatia ila wokie kwa Elisha, na Elisha alea kwa sandembo, Elisha alea dhahabu, Elisha alea ngua, na hamuyendo kayiche usini wayo lotani mecha monza na nuvoa, na Geasi ila matio mandiko masia ebida na hati ya na amani na haya amuya wewe bwana muthuko miwanga yako iwa kwa hataeni mutuile aku yo ndwile kaindo imoto haya tukawie ana madha ni moka yani akun vaikindu kimuisio takwithi okuite mauta na winanza nikurengeshe anasema njoo kwangu nikurengeshe paikindu kimwisho tokuwa mauta na yu ule omanyo dhamana wa mauta uchono dhamana wacha wanza na ebida na yakwatia na amani na amwe wewai imuthukumianga ikalaka indoto sete yu ikaete bata bea thukumimoka na amani ewa moyo muno aungamia balasi ongamia ngamila na manosu atuilwa na akuishwa nundu maibandu chamba toni maimanam kwa Elisha bethi abandu mwandani kwa yuma kwa Elisha wambata ake mabaya na withi uithea aundu maimana thea na amani thukumi make kuisha thukumi wangai na mamu kuisha nela mokio momi na kamutumbi si mothi mabike amea baba nginongue baba ngine kuikuia na mwana usiwe kuia na haya alika ndethi Elisha nza alika nyumba kwake haya abidha ula dhahabu akuite na umala na Elisha amwita mukulia na amani amini Geasi omaba amwendi na dhibandu niba Elisha mukulia Geasi beba wakwa ndunathi naku uchiati ya musilia nikanothi wose dhahabu na uishoka beba wakwa ndunashoka naku Keso thukuma yungu wa muthukumi wa ngai wa muthembosu withi ona komete beba wake no ukwatie haleluya yani ukwithia beba wake no ukwatie mukulia thini thebinda yako sadhabu na ngua amuya kuma umundi naku utiwa waku pandu pangu tie mando pandu botiwa mando yo thukuma ngai ewa utiwa waku ukethia wa ula wina na amani na siana siako yani Geasi prepared waka ya channel yorithi ubako lakini nundu wakwenda faida nundu wakwenda dhahabu waju weno shawa waku mwaumwa mwanani wotiwa wobako mwai wotiwa ni wouwama endwa muya Yesu atutethia latu yete tusubie kila tuanewe paikesho bikabandu umwe chaneo ni ya mauta weto chaneo ni ya mowau umwe chaneo ni otabania weto chaneo ni ya mowau umwe chaneo ni osonga nambe yani utile mubu wangai yoba ndedye ndikatwike ninye ngati la kutembea kwa ngai na ela ya atilikie mandiko masha andu mekala kibinduni undu ichanangika ulaile otwaisha to the next generation ni wa fail ni laisi we fail in next generation na wa fail in next generation ni to nona ma bakelanga yuko kilia mundunge aniboyo banga atumie malaki amwe malaki ningwenda ukutuma tanga shati bewa mudhenyola kaniteta yuko nene wa yoba utanamba ubika ngamba umutume Elia ikanaka tungishe ngosha ithe kwa ana na ngosha ana kula kuithe kwa kidiomo kingi akatungishi channel yobako akatungishi channel ya ministry with the no akwatiri mwana wa beba atila
lazima thea ya kuimutabania na uimutabania ti lazima withie nuanga hiyo nyubite kale chane onitu ministry nyingi ba Kenya na ba Africa ikwie kumabala the father kuthikula kuisan haingi makonivati teka tuika ianda kamena mwi ukethia tia peva na bani bo ministry nene piu ba Kenya itheleba boy ikwie undo ninye ngubanga kindukie ndikirikwatia mundu ngakitia mwana akwa munene nakenga inda bangitu kiliokwama na mwananga mazamu boya mukaboya mboya mukafasi nakenga yuisi cha kwamia ti lazima mauta manelio mwana kana mwitu wako etikiwa mamuta mangai ethia pekindu kimwe kikao thayu ni wa mundu pe decision ili mawamusi ele alawa ileo make. Number 1 pe uamusi wa kumwatia mwiya Yesu. Haleluya. Na uamusi wa kumwatia mwiya Yesu tuinubiwa kila mundu we winubia na bube kumwatia mwiya Yesu ni kuosa thayu waku umukwatithio mwiya ndwae kulokwenda betelo ewe betelo ila waimunini waenda balokwenda na weki yaki lokwenda hewa mithina ni ukite ilota kathi balokwenda nota keke yaki lokwenda ukakitota mbucha moko yikiwa na ukakitota bwa balauthi kwa watangi wa wasatha yuwaku kia mwiya Yesu. Here is my life, lead me where you want me to go, show me the way. Na chakele ito decision ya mutwano Satani ndethi na muno ndakothete ukitandu muno sumwingi maikatangiwe nundu yuisi kuni kwenda kwa Ngai. Haleluya. Na Satani ndethi kila ukita kwenda kwa Ngai indirect. Satani au kita kwenda kwa Ngai indirect okita ebithite kwa baba tangi hiyo Satani no aemeovinganisha baba wito no aemeovinganisha lakini baya bo manza kibeti na bo manza mutumia wimu bake mauta ningai mwitu asa mwitikishi mauta mwitu asa munasareti wa Ngai mwana asa mnasiri wa Ngai mwitikishi mauta payibandu Satani utea tabaya mutwanoni undu iwisine saki hedhia ni mwitu asa mwiteni Yehova atwa the wrong person ministry ni yakwa na kuyandu ona yae mokwa ona mutu ano wakwa pe andu makataka amwiti kila itabani obo makamwita divorce ama imulea ondo Satani wezi utumia atabania ukaona mwana ashaipasha ba madhambau na mushi wake wali kama dhina na kibeti cha mutia haki no kuona inaungamo madhambau ni hesata mbisho kwa nasia athumanga imwe Yesu hata iwe nienda umumanyithia kana mwana sala kibeti chake kinaendie na yunda tonya unga mabahata banioboni example nzuku winena ta Satani mutu anosuku kawethie mundu swe mwite tuitonya kuwa ya wangai biluni ya mutwano andu ishikana matwani to the right people na aingi mamine weba wa mwitu ya Solone the achia lady wabaka nisani imana atia ni na mume kwa ito nindi unyuwa chia lady nundu ndatutongoesha atena muse aendie yani ukwithia mundu imumishe ni mukuneni thayu ni mukuneni mushi na kanisani ailumua na uwete kweto moa yani ukwithia na tuimune mwanya aboya batwi ayetwika hambe unga muotongoi amaze no kasele katonyi kutha mwano kanosi wa methea nundu pastor mboya siake siutwesa anga beno akasele na kwanza kwithia kiona kukenywa changana kindingi na kesi yoka keunywa makombe no kwithia na mwitu asa kanisa othele abo na mundu swa ikunika nundu we don't value the calling, we value the physical behavior more than the assignment of God. Na etikiwa mamuta mangai katulia nikau pakuni wa mundu akanyaika na bwibo ngwenda nondo nasoma maandiko ma Samson nienda ukonia undu utonyeti kiwa mauta ukethia wimubake ona alaika mathe ya makoka makasya uni muthukumi wa Ngai ona dunia kasya ni muthukumi wa Ngai lakini ukatewa baya kwa kutwawa na kutwana no kamini wako na nisu Samsoni ashaimake
mekalie matena siana mutume wetu wa Manoa ai wambai ya ndani metawa Adan ila ndani ya kiwanja ya airport ila ndani yola mwana wa wameuzia muinde airport Adan ADNDANI Adan na Manoa ekala ate mwana na Manoa wethe isimoni ngungu hindi muthenyomo mulaika wanga ya umilila muka na amuya sisha withitwe ngungu indi ukasya mwana na sito yake muka mwita Samson na niwe ukambililia kumya Israeli ukomboni wa Filisti ni woka introduce in deliverance muthenyomo methoma kumabeba makeso binguka wa uju Israeli manyamaitu ni ya Filisti ni woka introduce tini woka amina tini woka makombo lakini woka introduce udhasio mbainio ni woka introduce udhasio kwa Israeli kwa ona misi ibethe okethea mwana asaka na mwitu asa anyubitwe ni ngai ni woka introduce in deliverance mushini kwa ni woka introduce udhasio nduwanio ni woka introduce udhasio ndio ni woka introduce udhasio mbaini yake withi ayoba ngai nuko nyubite nela Samsoni mulaika wawetie na wetondu kashawa mandiko masya nebinda yabika nyinya wake asyaka na kakabisi na maketa Samsoni na mulaika wangaya yelesya kushawa kwake eiwati waitaba ndukanywe nsobi ndukanywe makombe ndukakunde kindingi ewa ndukata tonywa kindu chonde kitonasya na ndukakoye kindu chonde kibuku nundu ho ni munasili wangai na ngai amunyubite kume ebuni thiaku ni munyube kwa ndakata tionewe shindu thuku na ewa ndakaenzwe na nyinya wake onethi wendete nzobi amen ila wamina ni akuitaba atanishana nzobi atanishana tunywanji atanishana shindu ile ibuka sio the andaisao ne thanu siendete na asonga aku okasya na asyame na mume metikilana kana yoba ngayeishe wenzi ndukesile mutweni wa mwana ndakaenzwe na mamwe ya matakiita nzi yake yani makwata madhomangai amandiko masya muswanashi wa 25 kana iwa 25 mandiko masya na Samsoni eana na atumiwa ni beba wangai lakini ila Samsoni wakomaye na kwa nene ama wishelo mamwitikiwa mauta wangai ila waminanie na ukoma Samson Biblia ya Asia adhi naona mundu muka bandu beta wa Timna na amwona abakitwe mautondu bakitwe ningai amwenda na nda usishangai yulu akutwana kwake na adhi balabe asimake na ame abe mwitu noni eku ya Timna no suni wengwenda utoa atuike kibeti chakwa na aithe mamwia Samsoni nundu waki umandha kibeti kwa abilisi niki Samsoni ukuikolote wail asimake mamwia Samsoni ituisi kibeti ni chaku nituisi kitu lakini Samsoni nduadhi akalelu kadhuku disika na wakoma na mwana kei mukishe wendo before time aine na Solomoni ishe dukamu chebenzi ebinda yawe tanabika nundu ibenzi yani abinya takiku hallelujah Samson yesu do not awaken love before its time for love is as strong as death yani kindu chucha ukwata udhu kazi ya mtu wako itambu yako novya kwanzo keza kona asa maka mungendia nzenge no ibadhuka withi andu tabichona mwenye huko tabia ubitie mutota kithukukie simbi uende tu asia ni mundu muima hau yokukulia mwana akwa nata kuwa mzee eita nakwi hai ibangi otwa mwitu angania ethe mundu anga twani muthio nzokia mwanzo kethia muthi mundabi ini mwendie kwani kwa ninyo mumbamu ya mwana usiwe aithe mimi amenipendesha mundu mukosi numbendeshe na iwe ngwenda na Samsoni ashu hai asya imake inyake nethe
Undu mwana iwa prevail angeine shimo lakini makona pe mwisho. Lakini nundu mwana uona akini muima na enotonyi waku amua na mama eko endo tuika kishi mamu yana tuithi na mathi mabikona kutimu na maima athoka na masioka. Amen. Na muthinyongi Samsoni amuosa kabuli asieri kuona muka hatu ya muka kan gift ila waendie ayuthi aklatie kibeti maithi ubika Biblia asya aendie the mutho to be the father-in-law to be anenganie mwitu la wepaiti amunenga mundungi na amwenye noni etote endetio na amuya muinai wa ukwenda ni mwana kena imusi yangu kuthono kosi ukwenda. Samsoni ya ungamiu asianga inguzi ya mundu ndakaandale mavitio aungamia asianga inguzi mundu ndakaandale mavitio asya kila ngui kamuvilisi ndia akuliwe ni mundu na mwana usuma alawo undu yani kainu utatito siya lakini we ona andu. Na Biblia yasya Samsoni la waumie pau aendie akwatambiwa maana atatu na akwatambiwa ile ayoba ni amwithe na akwiki ya mwaki na akwingi ya mundani wa nganu ya Filisti. Happy bia miunda ya nganu ya Filisti piu umanye mundu aikindu cha njabu ekwatambiwa ili akoba ni amwithe akwiki ya mwaki yani biwa maana tatu siungamite mbewa kusietele kwetela next ile ikuka mwaki liga ingi hai shobe the ana 50 waona mundu zito amuthemba mwe lakini ni abinyu na itumiwa ninga yu na thina wa unyuba kibeti. No wonder anyway andika chusu andika kimango amabia yani ayamwa maundu maito na thina wa unyuba aileo twao nila waaminie kwiku wethi ambado ndana atwana mukidungu che 10 tubala twasoma Biblia yasya na hathi ngasa naona eluaya na hathi kwayo etikiwe mautondu itikiwe anojo akumwa amaluaya ni kanoma nye mauta maisi ya mundu kwika kindu na kiwa mauta mayisa ukushia upako ndu isa ukushia kwiko lalai ulalai ungamagwa na kindu wa self discipline tindu mwechi vinyoweta beba wankai asyo kenge okayulu wake amune binya Biblia asya imbingilo nundu memeobete ndwa na maiko mete mesinge itimbinge malingi takuya kungi mesaka malange itini Biblia asya akwatie imbingilo amekwanisha na ituisha yo na kibingi na okila nayo amilila ituo mundu siwe wetelwe nandu ane webinya ninkai wakuwa mbingilo ni mwitikiwa mauta au meteba kwa elwaya na ndai mdo umetoa thita biobo au metoa kwa bata na maisha make na kuwa mbingilo na Biblia asya amilila ituo na aondokana yo notuku amiambatia bandu kiimani mutumbini ayamiyaba wa evil yani hatumia waninkayo na kwika sindu ila physical akomanie na munambu wa mungendea Biblia si aukwatia utembuta katena kambuya wa munambu yani wakwati wu wedhi ona munambu tuliga na wimbwa watembu wimano chuwa ashuka owa Filisti owa ai yani apinyu pe muteo haina huo na Biblia sela akomanie na Delila na amwa waiwabika na amutwa hatu Delila Biblia sana ahei kana masas kana tongo ima Filisti mokala Delila mamu yai nitukwisuba twendai utudhianie mundu umwisube umupembeleze au tabye kimbithi cha binya wake ni chao ni kana tusishikano tumukwate tukamua na mamu ya atongo yonze kila mutongo unenga ilungu shabetha ngilie mwena dhiana 1100 pieces of silver waisisho kuneo Delila ayatwawa asyo kangoya aliuka kakuona mutwano ambi ya kuona chao mapeni
Delila aingelekanio yaka ala no waithie mume atiwe mali, no awe mume neowe atiwe mali, no anyubanie mume ni kanati iwe mali. Yani ai mundu muka ala mali ka mutwano ni ti kondu wa mutwano, lakini kondu wa personal ngei na ndo ingi buivo meudhelea wina mbesa nukosa mundu wotoa wina mbesa ona maile kuko kuisubo wa matwai ona kuminu wa makwetu twaithie tukekalaba kwa kutu tuyukita nundu wa faida na yu mutwano wanangikie pyu wambaiwa kamweletu itheo na ndaingwa kisululu na nundu ikamali ye munjini kwa kazi nditwawa imondo utengali ya utula zaisuenda kamwana kena miaka 30 kethu wangali ya utula na kethe na 60 na ndau wa kisululu kamwana kau kakumya ngaliba pauwa uta haumye iba kwa mitwano waile umanya ateyo bangaya utethie utwawe nula musewa unyubie. Amen. No twa kibeti yoba wa unyubie andu achwangi onze wayosea akautema bandu akaukwa kiandarua yani ikuwa matei manga imemoka yani ethia nakuya pema wa musisiana ile kutwa kumune isi mutwano wosathayo wakunenga mundu wosathayo wakunenga muhimu na akumundu ume yosathayo unenga mukau withia ni wokutwa isi athayo wako na muitwika muhonite mathayo communally ku ndo ambaithia we careless ni wisi ukanyuba profession ukendo utakitali na uende yokethi akili yaku nditosha mboga ni uchenji watwika mwalimu halo na no wekane na walimu watwika muskali lakini baya mutwano ikakudhuka nyama ya mwene aikakudhu katatonyeka pate utethio wangai netina wa Samsoni athauka maandiko masha itina wawe athauka ena mauta abwangui na aka Delila la watabigu iwetikilie na ambiyo mwisho wambia ndabi kimbithi cha binya wako na mwisho ba muthenyo Samson abinyiwe yani apembeleswe Delila mubakethi egwa tokukwa yani abikie bandu wethia ipembelesi balathi mukwete akili iliyokwa amuya kangu tabye kuma na shawa muto wakwa ndwenzo nzisu irokuisusha kwa simu wanza ya enzo na amuya kimbithi cha binya wako kibau edwa irokuisha kwa mwanzo katila ngethi wande na binya mbeni ambite omukenga kamuya mwamboba na ndinzi umwanza mwamboba ukedwa wande na binya oka amoba amuya Samson abilishi maandiko masha okiliesi atilikata siabibwa na mwaki obwa yake ya katatu ya kana ila wawetie maandiko masha na Delila amanyaka na ni woki yu Samsoni wa mutabia balake mbithiki na eta hala umemamu iba hameayu nina password ya mauta nina password ya ministry yake nina password ya wito wake inakwata kimbithi chake na ngai inamanya kila kitu ma operate na binya weano inamanya bethi ya makwatianite bana ngai na moka mamuiva akwata mbesa nyingi pio amandiko masha akomya Samsoni ba mauni make akomya ba ndambi ba Samsoni akomisho bwimoka we mundu ume oyuma ziabo wele ato mwingi muno na akoma nundu kila cha manza wa Delila manza mbesa na akwata mundu winobako na akwata kindu trend na choka kwata mbesa na mwabilishi mama nya itu akwata mwitu waitu mundu lo nyubitwe ningai atukilie pinya na itu tumumine na Delila maandiko masi ya Samsoni akoma eta mundu na mundu suoka enza Samsoni maandiko maitenesa Delila ndaenza Samsoni atumana na mundu oka mwenza na mamina umwenza avilisi mewe vidhibo mevithite
Samsoni hewa Samsoni Afilisti. Biblia siya Samsoni ngoni yake nundu ila wakomiswe baanda mbini ndamanya woti chaendeye ngoni yake Asia nundu ndana iwe ayenzwa enzi weto. Amen. Kethia iwe wia no ale lakini nda iwe ayakomete ndambini. Amuka Asia nika niamuka ondu niamuka. I fear that verse. Hiyo mstari inanisumbuanga sana, siipendi. Musawa Meongweli asili kilungu cha 13 Musawa Meongweli. Na Asia Afilisti nimeukukwata Samson nake amuka kuma toni na Asia nyeni ngumala ota mabinda ala angi na kwibunza indi ndamanya kana Yehova ni wamutia. Amen. That's the most painful part. Asia ni nguamuka hondu ni amuka mabinda langi na ngwipa unza indi amukuku matoni nundu ile ngendethe wa atoni amuka wethi anda amuka. Biblia Asia hindi ndama na kana Yehova ni wamutia no tuthaukie mauto ndu tukwenda lakini mundu esomanya mauto imamutia kona ni nduku muno pyu. Mundu esomanya mumo iwamutia kikucha mukwata. Mundu esomanya kana mumo iwamutia emoko ni mama itha. Ethe abe kindu twaile oboya mwe atutethie na kwisubia ni kusoea ubako, ni kusoea mumo wa Ngai, ni kusoea ndeto ya Ngai, ni kusoea wase wa Ngai. Yani ministry ya Samsoni yonde ya minwa ni metwano. Ya minwa ni metwano. Samsoni ainivo metwano ni itatu na wamuthia na maandiko masya ila pinya wa Ngai wamutie na Mwafilisti makwata pinya paye mundu atatietwe ni pinya wa Ngai au imethi wa pinya yulu wake mithea na kwa usya kuithi wa pinya yulu wa mundu temutie ni pinya wa Ngai mayini maisaithwa na pinya yulu wa mundu tanambotiwe ni pinya wa Ngai. Ila Samsoni watiwe ni pinya wa Ngai Afilisti makwata pinya nela mokie mamwika kindu kithuku muno maandiko masya ila mamukwatie kindu chambe mambio mukua metho mamutonangie metho nikana make sure onethi ape muthinyanga yukendo mutumia ndakethi waona munashiri wa Ngai ila wathaukia kimbithi changa ithayo ni wake ama itha mamutonie metho mamukua metho atuika kililinda wethi ono kethi abeo vinyongi onake oimwia enda south ndesibala uiniba na mami no mutonya metho maandiko masya asyo kaingi akua atwa wayela na atuika mundu wa uthia nzenga yani mwitikiwa mauta wa Ngai vinyosu wa uthukuma Ngai hathia avungwa nzenga we wakalata syamwa atene wathi ukethia Samsoni wo kwete chuma mwa nundu kwiathi ya wana ithiisi enyu syau ni via na yuka thiuka uthiukitu mbemba sikitu bu ithiitwo thiwa mwa Samsoni nundu wa mutwano alikie marriage
Ministry yake ya melilwe ni marriage. Unduma yake ya deliverance ya undeliver Israeli kwambililia deliverance kuma kwa Filisti ya likie ni mutwano atuika wa udhianze ngabate kindu wika ate medho atatonya kuona na Biblia asya na Filisti mabanga shere ya kumisya ngai yo ndembo masya kana ila ngai yo mathaitha ni sio makwati ya mumaitha huo kaima thaithite kaime ngenjite ngai sio cia mibwanano ni kana imuminie mundu wa ngai ni sisye nethi ya Biblia ona Davidi anyamagwa muno ikindu kitwa mitwano etikiwe mauta ndo ukuete mauta alika muno imitwano mwana Solomoni yani mauta ndo wiania ayaki ya Yehova kithembeo na hiyo Solomoni ibukuni ya City 2 Chronicles 14 wala tunasoma katano ila akie Yehova ikalu na kithembeo Biblia yasya aboye mind indicate ikalu thiu. Amen. Mwaki wa umie yolo wa bibia ndembo ela umesie ngai mwaki na mandiko masya nota yo wangai wa uswa ikaluni wethia ona thembi maiva tonyelela mwana ucio atemu uthauka yani mwana ucio akusisie theo athesia presence ya ngai andu masyechu mwaki wa the yuwa wa bibia ndembo ela umesie ngai mundula weka kiu no Elisa no Elia wakel Solomoni mwaki wa Biblia nzembo na wethia athembi na alivai pai mundu tonyelele kaluni maimaka office service mandiko masi Israeli matulile ndu na kupavement ni nakunza fuloni kuiko mabalukite maitha ngai pate mundu tonyelela nyumbani ya ngai lakini mundu usu okwita ngai na ngai akamwe yungethe ya wanaku ousu twabika kwa mutwano abinyiwe atwayibeti mana mwanza oyo manza the best na katwechu mana mwanza wethe na cia nducio mana atatu giliyothe esio bika bandu anzia no mana takuzemba ni anakisema esia cia kindu kino bade Esiye mana takusemba ni anakisema yani utembe na Biblia uke na yo Old Testament tembea nayo uke New Testament na alama hapo nyoka namba nene maya atwana na ndinaze muinga atwane eka Mose onake atwana makilile makunita ministry muka osasiana na azioka ko Mose no utie to ikebeti na Mose ngainda amwendu kambile otongozi andu mako kibeti cha ndiye cha Mose cha mutia na chekala musenje thro esaidi ya mrako na Mose akwisi amuka obazindu cia kuno yosasiana ngutunge moka mabika balabe Mose ya Mose ndeundu iwe ya mwingi na asisi ya muka Mose wewe ni Mose akwatanite na andu angi na kwatanite nake wezi utatwana ukekalanya na njie ndendu isaumanya tiu kibetiti kuwete kauke wa maisha magu matuikie makanisa ili tu exist ya riso kulia ahome maundu ala metsila ukiwapeo kindu kingi uswani haka no uswani yo kanisa we na saizu babi kwa uma wakwe wakazu makanisa nitimoona ame haka ni okanoide iwako uma cha Mose chanenie chanena chethia chathikwo ila chethro kiasisi ethia ona Mose ndeundu eye Mose nyubandu atumia miongo monzai na umai nyubandu atongoi katiwa umai uya ni mwingi nukuwa na Mose asienda tinewa ndeza iku ngai yesie kukewe mwene amwe Mose ase miongo monza ndeteva hai kaluni no se kilo kuite imai Mose iwalete acho Mose iwabonokia weki amua ini kindu chupa yani paetha pepandu sensitive kwa mundu mutangie mwitu asa mwanasa ethia pepandu sensitive na dangerous ni kutua utwi wa utwana na utwawa na buipa ite athukumimanga imakathela pio na mutiani uni mumu
No wonder Solomon ilawe sio nene ya kindu kiti na watu haibeti maana muonza. Ibuku ni ya ndimo kilungu cha 18 muso miongo 24 esie kalau Asia ulokwata akipeti akwata akindu kisio na uendesho kuma kwa Ngai aina ngili umwe lakini ndai ya kibeti aina akangili umwe esa kwasya ulokwata akibeti akwata akindu kisio na uendesho kuma kwa Ngai. Itinawa after all is said and done esila na yu mundu endo vangai wisinye noni mwitu sutu thaithona ke na mwana no kuo Biblia uko kiumoneza yubastai nyemana ke osui noni watu tongo isi abulesi akinya uba yambe ukethe ondo kutomba unyengwithia sawa sawa tuthaitwimethia amtwithia maumba ifo fellowship imwe tuthukuma kambuni ni mwanake ona wia ni wobo yakwe mikutano rwambe kweka na kuya kasamuka kaisi mboya akaikia mboya yo nianga ichindu mo wekisie kundu naku kana itaya taru ile asiati ile ketwe ba utametho amanyu lakini kulukula siavithiwe ni asa naku ukwithi okubika vire lakini usiona ku ishuka ametoke mbe wa metho na sei bandu wisi ni naswania yulu sima Samson undu mangaikie no ukungu na ukungu wauma mwana woyana my expect mathumwe whether ani ndithi na wambia undu mwana usuo eweku na maye akana kangi maye na mwana onge mazio Samson unless we then ndiso metemba iboneza tonye kuthana mikunikilite muno lakini ndio na record ya mako atakana kangi na yukana kaumaya maya makwete mia ya Ngai wala ni wangai lakini makanela ni moko ni mangai na kokayetuka katwika kauma ko kethi kwelaya kauma kwelaya yani ilambai ya maida matwika imanyanya ku asiesu manya maye disikanu kuona si maisisha moke medhe mwana wo iwenziwe nula mundu mukona atwaye ula mundu mukona atwaye amukenge dhishe mubaka mwiti andu mamwenza na moku mamata bwani Ngai mata shed maika enze mwana osu matia mwenza ni masubi yotia ni wangai ni masubi yenzu ishangai ni masubi yewibito wangai lakini ila mwana wa balukie moko ni mamuka mukai wa amandi ondo utonye useubi ya mbesa kwa kumwenza juishake anakibebata wa edukisha shei tubebata wa edukisha shei imwana bebata wa edukisha shei no withia wimu itikishe mauta ni Ngai no kwithia mwenye ya mushirika waku lakini belebo ibika akanena ndeto utatabwe ni mundungi bebandu babika Ngai akamutumia kuudhonoka kethia Samsoni iwe edukisha shei ila wendie kuibasha mubilishi wambe na katanisha na monda kwa ashe ya sumatiao na muwa nukatuike kitumicha shei maku kuikala mayete nundu wotwana hato nangiwe medho meme hizi maenda yela holondo siana situ siya kwa watu tuenda au siona maudhi mamwedhe okulia no akwe wa mami weba pengine au mbusu inya wake dadi weba na umeakethia nina mwithukishe lakini wisi asomi masya if wishes were horse each beggar could ride kedwa kedha nesi ni mbalasi kila kililinda kedwa mbalasi siacho undu kililinda jazi akedwa ni medho kedwa be undu bekwa yani mwana usu akaya akamea kedha nina mwithukishe na yu mwana ke usu atana matwani ondane sokwa atasiana ulokuita muka iwe wa munenga ni matasyaite undu we enda na iwa kwa tamali na iwa minana nake iwa minana na ministry anasa na etu ya salamu yete ni mwiye utanambo tuana amba kwendo mana weyo Ngai au nyubiye undu ministry
ishu ya mundu ni minawa etina wa Samsoni atuika wothia na mautasu onthe atuika wothia anjenga na muthenya umwe mekia pati nene yotani yanga icio na malika kiwanzani auditorium ya nene ukumbi wa imu nene na yu Samsoni ayetwe yukana asungia handu vauma wa Samsoni atuikithwe entertainer mwitikiwa mauta wa Ngai undu wokubitukania masama imantha kibeti atuike entertainer ila wabikie baumetelete amaini maandiko masianzui ciake cia inamea lakini ona ciamea ndena metho na ciamea ndathukuma mwiyai Biblia cia ila wabikie bau anakela mamwetete ameye mamukwatithie pila itwila cia kwete nyumba ya isibo ameye ndo ibandu ni ya isengwetela mwiya next ekwatila itwe ekwatila ela wekwatilie ebo asya mwiya ni nguvoya omboye mwetu nenge kuibanisha metho makwa eli umundi yani ondakwa se ministry ya metho make lakini metho asumake kapaidi alokaseda metho asukethe yani wethukisha ashi make maimukanania na akala wakwatana na monda kwa kethe yani wethukisha washa wanga inda kwa ndatonya kwithi wate metho asya nienda mwiya nienda kuidungia binya wakwa nibanishe metho makwa eli nela weiwe 1 2 3 ambia usunga Biblia asya akusishe itu inyumba ya baluka yonde abilishi makwa akwa bamwe namo ndwa ileo kwa bamwe na maitha maku ndwa ileo kwa bamwe na amaitha maileo kwa meoka. What next for Manoa na muka tikuka kwaza mwana wa mathike was lived for nothing. He never achieved that in destiny. Mitwano mingi ati maniki yabo destiny kadhele yabo atabanya maki mataifa akatwika mundu wa kinchinji wa kutia andu kiwu no kethe ndeba andu no imutwano no kwithi ola wa umina au kite kuumina nda ukite kuteria ono imutwawe umwita kibeti we au kite biasharani au kite kuumina etikiwa mama utamanga ino mubakatu wa muke atuisubia assignment ya Ngai atuisubia kila mwenye watuitie na tuikibali umuno alamute atwan ni muboya shitwa ni ya Yesu Kristo. Don't rush into relationship dukasembe owonoka mwili dukatuneba asei tukenda anake mukenda ni utwa na right na hetu mukenda ni utwa wa right lakini ndo ambao mbanya ngumi yani ukuwa mundu wako yani ina 20 nenda usakuomwe katika 20 yani unginyanya naju yani ukwiza ukuwa mwanake akuya kuni kombea fulani na fulani no la wikaba yui uitumiacha ukikombe ikiba anataka nione yule akona tabia nzuri. My friend, duniani hii kila mwanamke ana uzuri na ana umbaya. Duniani kila mundu muka usiona thuku. Duniani kila mundume usiona thuku. Bai mundu ute saidile kila mwe face 1 na face 2. Ai mwethukizitie ni kana umanyekana nunindi Ngai nundu we waisi kana tio sio mundu ekalewe kana okumumbia mutethezi ndazi atethezi. So you pick, you connect with God, you connect with the person you are looking for. Hallelujah. Mwe Yesu ataiwe. Amen. Na yuba kwa mitwano nundu anakeangi na etuangi mayiki liko na mayi umanye na mayi kwata mwana wa ukomana na kila Ngai wanena na ito nacho yuweta musyai ni unga mwanani ukia mwiyai ni umesia mwana wa kwa ndembo kondo wa mutwano wake ni umesia etu makwa ni umesia nake makwa ndembo ni umesia sukuwe makwa ndembo ni umesia mwili ya kanetu ya kanana ya makwa
mwiya iniungama mwanyani ta pastor ana maume na akala mamuika unengete nienda ungama mwanyani nienda mumisendembo nikana mabikio manda ala meutwana ala meumatwa mateima yoba makamatongoesha nikana mundu sunda kanyube na kiliko ndakanyube na medho ndakanyube na job group ndakanyube ulokutwaka nola meutwana na shindu isi ya kawaida nundu mundu anyube wane ngai ya undirect ukwata anesa nako ya Solomoni atatiyo kuna ngili usuete ezo kulia nuloto nyokwata kiveti sioloka akwata kiveti akere akwata wende sukuma kwa ngai kwa yumanana ngai nikano kwate the right partner nikano wende siolike yani wakumukwata yani kwa kilio mukingi asiai kipeti kinenga nawe ningai timondo we mandea kinenga nawe ningai kinenga nawe ningai ukabetanga medho makubo na kiliko chaku no manyu waku no kausisha ngai ulawesa ukwete withia ewa kuendesha medhoni na wethia eanie kiliko ni chaku lakini tuwe yanga yote tuinyubie na kiliko na medho sindu isu no qualify lakini ukwithia ngoni ndana qualify kundia mutabio in fact ve mboya Mungu boya mwiya andethesi nina anake na heitu kanisani nanye mwene ta pastor woni enda ungama mwanyani kula kuingai nikana Mike othio akwata bae ulecha na mapasta ndizika na muhamanya anake alama enda maitolanga imamina kanisa ashirika mundu wakwata na mwitu wa fulani ithe na inyake muthaithana mo mwitu ene utulango ayeka uka kanisani asima Yesu na mwana wate committed maimukulia akiwa amwe pastor wa praise iwambe baiti na nango liosa fulani na pastor iwese mabinda mukenga na hiyo na pastor iwese na pastor isi hata ndeo ndo nasia ukona asima asia kanisa usundu ina maana na meuthi lakini madhi makengo imwetuo kana mwetu akukwethe iwe kala atulangita na kemene abilo aibilo na kanisa iwananga wapyu nundu number 1 ndiye basya mwitu ni mukolea ndioso na yetu asuma yethi wa mendu unakola akabanga unosa iwe wosie mwanake wake na ikola kanisa na akeya meukwatia kau na makwatia kau unikolie anyanyae maimena amaimeno ni ambiani nake kwa kanisa okekala utilikanganite mbilu ni achau ya nguano kana mbibani mwana keosukethia aendie mauni akaboya akaumisha maisha make mamutwano ndembo kula kuingai ni shua ndatalangania maisha mandu na ndafurunga kanisa. Haleluya. Nye inatwanie kanisani na vethio wasua payimwe tuonomu na atulango anilesula ambenda ate undavya izina vobe owa me kwenda mebidite beala medhi ama anakukufia na kuambi lakini wakuiba juna kuina ukola ndiye basi mwitu wa mundu angamukola ndiye basi mwitu enda mukola lakini kimbidhi chako na atatangie kuibani ngulewa nguninye na lewa nilipoteza 2 amen inaisieli na onze balama ino ni Messi na indungi omwimo bya nondwa unesi otwa undu kila netiwe ndwithia ni kiendesi oyo ela na noye nesie kwitwa kithembeo ndatavitie pastor na ndio na ina ile lonze mwana amuye yue ndiano ani umanza ndundete angu nakoni ulondo wako nakonia anga ayete mwana ebandu akwe nundu mena waoni akona koniwa kubindwa metho na kithima na asitwiwe ngozizi unaona kabolo ele akeo kombani yoba kondo wako
Haleluya. Hizi ni kanundu wa wito wekindu ukenda anake ambao mukamia sindu isu endeze takataka etu amba ikwe kananu yusio kama uneno kwa mwiye isu sio wangai unenga yo mwiye uketi yo mwiye sign mwiye nenda sign ya kinana kina ethia ni wombo ni sign ethia tiwe mboni sign ngai ethia omwikiku ndaleo kuonia nanye buibona abone otherwise pengine ethia no yunde mutwanu kana thina atwani ukwitha no ministry na kolia ngwambia kwa sia mwana ona kwiswe wayo utabania wa youth peke ndukita utabania wa youth once caught always caught peke ndukita kitu akuna tu mamuika na ila tu ambatie tu atwana twalika maunduni yange payicho with ya wabalukie waza na ingi mamina oimetwana. Hallelujah. Nambesu kwa na screen ine iterazia weyoso chicho kile yake kabu kitu cha nzembo umunzi twikia mautia ni ona mwiya na ngubo ya ndo alamena mo na alamena madina twenda ikiotia ni wako mwiya ni nyoniba mwiya iniba aya mwiya isabu ni dhiyu ndiye ndo baluka yingi nini twane ange makatwana matwano na atano na dhanza tu tola mundu mukawa wa Samaria lakini ukwida katika azio nzoto aitabe umwe wako yuwa bikaba ndo yase enough is enough ndio sio kaumanda ukasio koke basi ongea kwa kalika akaubena mali hangi maondoka akaondoka ngali nimo nondo wiwo kwatie mumu ya ngali uyasi anata ukwiwa wewe ingali yeye no kwithati kwa iwo thoisi kanethe atiu umu ya ngali no ndo muvuluvia kana no amu yo mutwa umunenga umandikia long book itanite sietwa yake mino akwato kwaje kango nyondo sensi yekana wayo uko kola matuko ame support imwe ya una atse ubiziwazi ya watu mandu una mundu mwabichame idanza tu mwendo ikebetike yako yani ukwitha mundu okite contract ni amiyana 6 nikana ubene andu imana maite lakini tuka involve ngai aibo isu ni athela ikope nandi ni tethasya utia niona ngai niguo wandethia ndikulite tungame maune maitu. Hallelujah. Na iwe shangi angine uongea siangone yake aisiana siakwa no nini we tumwili tutwakwa tuyona ku baby kilasi na kuni tuini my friend ambia savali tene ai kamwana kakwa no indike form 1 ke grade 9 ambia savali tene ndo isimetewelete etwe ni satani wambilila se chalo tene musumbi na mwiye weito na ngai weito uwe munene na uwe musio na uwe muikiko tuivoya ni kuondu wathina wa utwi number 1 kutua kuthukuma na 2 unyubi wa kutwana kana kutwawa mwiyai ngoni na mbeo wakwa nini supombene makilimando alamena kio alama tesi utuyuwika wata alamuye manga ikite alama tumitwe makatiwa agi makatwawa matwawa ele atatwana makatiwa na makatiwa na siana agi makatwana mutwana omwe ili tatuina na mitwano isu ikanyaika namwe makabika pandu makona kanamo maitonyana na mutwana ni kwithia mayamanya undu malili maye kwa mbililia asana apoya ngayula usuite mumo na tei ukalilikane andu maku na mwiye ukatambu jikuoko kwaku na ukabingwa iliko situ na ukatunenga kwa mbililia kumanda atindania kuisila mboyani na kukumisiani ndembo kondo wa utiani onaku ala onde matiani ya utiani onaku tuyambia na vala
na noa na langi onde mwiya ipayumwe wa asonocha andwala onde mamanya kitumi chako uthaitha na mboya sio na ndembo sio na kuikia niotia nionaku payumwe mwiya wa asonocha ni boya kwa chaku Yehova Ngai ala onde moikuikia niotia nionaku mwiya ni kondu wa mishio ni kondu wa maithayu moene ni kondu wa siana sio ni kondu wa esikuwemo ni kondu wa ana inyamo na etu inyamo ni boya Yehova utia ni uka ungame ni boya utia ni usuka ungame ni boya utia ni uka mukilio no kaete muyo ishitwa ni ya Yesu Kristo beba uande lila uloli kama dhayu ni mandu ukimanda mbesa tute umanda mutwano uimanda kumamina nikanodhue inaukania ndelila inaakania beba waku ishitwa ni ya Yesu Kristo mwiyai komana na ngosi andu maku no kitu ikanesa Yehova numbathimite na anake na etu ministry nino amwe ala meva alangi methia wa athaithi kwisila kwa Mutongoi TV alangi methia wa athaithi kwisila Facebook alangi methia wa athaithi kwisila YouTube channel na alangi methia wa athaithi kwisila TikTok Ngai wakwa tamusyaiwo umuthi naunga mambe waku ngisubana ni kondo wana kwikiotia nionaku baikethiwe relationship ite ya Ngai ila iyambe ya katiwo nekiendea ila sibo nasia nangashitwa ni ya Yesu Kristo anaboya ila siya kumwia ikaungame na mwia ukakite ngosyo na alama endesyo usiano te waku wathelandu kedwe wina side effect nikana mwia maikali kengwata nioni ya mishi ite yaku ishitwa ni ya Yesu Kristo naboya ndembo ingumya kwacha kwa umundi mbe waku na nenga neka thukume uya waku ikethwe reminder nekethwe wa mucho ngoni sio sianake na eitu ala onde wiyite yunguo Tongoi wa mini nengete inaboya mitwano ikaile inaboya mitwano ikaungame ninaboya ndu ila siaungai ikaungame na ila mwiye satani ubangite takila chakitikie Samson kikakitikia na makwa kikakitikie tualonengete kikakitikie anyanya ala onde tuthaithanamo shitwa ni ya Yesu Kristo Yehova ndembo hii muthenyani wa umundi ikethwe iya utianio mbe waku na ana ala unengete tamushei na ungama mwanyani tamushei ina mesubania me atangie na mate atangie nina mesubania mwia ni kwithia mundu no atangiwe ena miaka yoyote hile lakini mundu atwana nai kana atwawa nai ni thina utuana huo noka kwamiria maisha mo nina mapono cha na mitwano ite ya Ngai na balabate kuoko kwaku vashandu maku ala ope nengane pinya na wekeo wako ukatheye sietwane ya Yesu Kristo wibuna ndio mutangia sema Yesu inaumbulana isi yakwa deke mabitio no yandika sietwa kwa kuni ya thayo akitwikithia mwana waku sietwane ya Yesu ninaboya amenibeba wanga yoselela no chaili ya ngosi ya ndumaku na mathayu mo na tei waku kasumbike kumoiku bikatene na tene sitwani ya Yesu Kristo amen kine kandia hakika ditabania nionga hii uandabia nina assignment ondo beana matena asiai na akuta pasta no tukwatania ukaungama mwanyani kondo wanake na itu alanga yukunete na akutamosei ungame mwanyani na mbesu yu skrinini na kuwe taku ote mutwani na ote mutwai ungamie maisha maku mwanyani ukia mwiye yu mwiye dienda umanza kibetika na musena medho dienda umanzi wananyanyawa mwiye nienda ukangomani na mundula wanyubeye na nekio tianio naku mwiye nduka itikelie na mbilelie ndu relationship ite yawo
zubiane nasyo ndikatuike wa utula ndungo na ndikatuike wa utula wangono kila mwanake woka kanisani o kila mwanake woka nduani no nyotula ngo uye mwiye nineania na umundi niekiotia nionako sitwani ya Yesu. Amen. Tamusia yunga memwanya ninundu wana mako nini sinesa kinina ngwata niyesu nekia nangai tukamikusi ya banenda mwikale musia isi fe relationship siende sikwa natural death yani ikuidele piu kale wenzi ziada kanitangaze be relation nandina zi yaku be siedela piu alafu kila kithi ya kisio ukethia andu acio na matanisia na yumenana nundu ngai edio mine kindu from the source with a kilo mwewa with a clean heart we can let each other go ni kana yuna kengai wena kuno sungi akoma nola wake ningai na asuonde kangutabi asuonde nona tandwa onde ni atwae and we are still friends tweza kwikio maitha inaleye ameiba ikindu kitau twakomanie tuyatangie kindu kitwambia tuyatangie ko icho kiuthela utangio wikale tene na tene takata ko mwi wa mutu ya my ex pai kindu kitau no we wayo mutumanu my ex ina komania nake akonetwe iwetha na manya uvotwa no we moyi batia kana kene ukilotani hayo. There is nothing to celebrate there. Baiki nduchotania. Mwaka bondo manda amutwama. Mwango manie nake mwa athekethe twisua. We mwikala atange. Zembo zuyo netelele. Edebe mundu ukite. Ndwilele oba mathambauni. Edebe mundu ukwewa hii. Ubo uzuti wako. Dukala ata wilele oba. Na lange mutumia simu mwitumio na mbesu sivu screenini ndukala atange ondo nienda tulike mboya yu tuboye siendo ili itatu angu mule cha mwinuke. Amen. Amani ya Bwana iwe nanyi na tukatate obuthia kiti chakwa ni changai.